The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Reka nongere ngusuzire wowe mukunzi w'Isumo TV, nizere ko umeze neza cyane. Amahoro y'Imana akomeze kugenera abana nawe aho ngaho uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengero bwaryo. Reka nanone nongere ningarukiye ku bakunzi bacu bakomeje kugenda bareba ibi content zacu ndetse n'ibikorwa byacu bigiye bitandukanye. Aha ngaha rero nkomeje nshimira abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari ngaho muri Zambia, bari muri Canada, bari mu Bugande, mu Burundi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese dukomeje kugenda tubashimira gukomeza kugenda mubana natwe. Amahoro y'Imana akomeze kugenda rero abana namwe. Sasa rero kuri uyu munsi tugiye kubanyuriramo resulta za ekipe ya APR FC kuva shampiyona yatangiye ku itariki ya 9 z'ukwa 12 kugeza muri uku kwezi rero kwa gatandatu twasorejemo shampiyona yacu y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Byose rero uzagenda ubibona hano muri iyi nkuru. Tujya kubwira uburyo match yagenze ndetse n'ibitego abagiye babitsinda umukinnyi ku wundi. Ibanire n'Isumo TV ubundi komeze kugenda utubaza byinshi hano kuri Isumo TV. Nanone katwibutse ko ushaka kuba waduhereza igitekerezo cya kuri 0882888381 ukabasha kugenda tuguhereza amakuru ugiye wifuza yose. Nanone reka tukwibutse yuko ushobora kuba wadusaba ko twakorera icyegeranyo cyangwa se ikindi gitekerezo cyawe wakwifuza ko twagukoreraho ayo makuru, ubundi tukagenda tuyaguhereza uko ubyifuza kose. Reka rero nanjye tariki ya 9 z'ukwa 12 ni mu mwaka w'igihumbi kimwe Reka rero ntangire tariki ya 9 z'ukwa 12 umwaka ni 2021 aho ekipe ya APR FC yakinye umukino wa mbere na ekipe ya Etincelle FC. Aha rero ni ekipe ya Etincelle yari yakiriye ekipe ya APR FC kuri stade ya Rubavu. Aha rero byabashe kuba byanganya busa ku busa. Reka rero mitenyero cya kuri match abaye ku wa 12 z'ukwa 12 mwaka 2021 aho APR FC yabashe kuba yagenda ikina na ekipe ya Bugesera FC. Ni muri match ekipe ya APR FC yari yakiriye ekipe ya Bugesera FC. Aha rero naho ekipe ya APR FC yabashe kuba yatsinda ibitego 2-1. Ibi bitego 2 rero ni ibitego byatsinzwe ku ruhande rwa APR FC. Rero ni igitego cyatsinzwe n'uwo bita Mugunga Yves ku munota 23 kiza kuya cyakwishyurwa n'uwo bita Ishimwe ku munota 29. Nanone ku munota 45 uwo bita Mugisha Gilbert yabashe kuba yashyiramo igitego cy'intsinzi muri uyu mukino. Sasa reka tunyarukire kuri match ya gatatu. Ni match yabaye kwa 18 z'Ukuboza 2021 aho ekipe ya Marine yabashe kuba yatsindwamo na APR FC ibitego 2-1. Anga rero reka tubabwire ko ibitego 2 y'ekipe ya APR FC icyambere cyatsinzwe na Mugunga Yves ku munota 43, icya kabiri gitsindwa na Mizimana Yannick ku munota 75. Ku munota 78 rero uyitwa Ishimwe Fisto abasha kuba yakwishyura igitego kimwe rukumbi. Ekipe ya Marines FC yabashe kuba yatsinda kuri penalty.
Match yakurikiyeho ni match yabaye kwa 22 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2011 ku isaha 9 kuri stade ya Kigali, aho ekipe ya APR yabashe kuba yanganya na Etoile de l'Est ibitego 2-2. Muri iyi match rero igitego cya mbere cya Etoile de l'Est cyatsinzwe ku munota wa 10 n'uwo bita Agbova. Nanone ku munota 13 Agbova atsinda ikindi gitego cya kabiri cyaje kuba cyakwishyurwa rero na Mugunga Yves ku munota 19, ndetse ku munota 82 Bizimana Yannick baza kuba yatekamo igitego cya kabiri cyo kwishyura rero muri uyu mukino. Ahangaha rero reka tunyarukire kuri match yahuje na APR n'ikipe ya Gasogi United. Ni match yarangiye ibitego 2 bya APR ndetse ku busa bwa Gasogi United. Ahangaha rero hari ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se Ukuboza umwaka wa 2021 ku isaha 9 hari kuri stade ya Kigali. Igice cya mbere cyarangiye rero ari igitego cya APR kimwe cya Mugunga Yves ku munota 45. Igitego cya kabiri cyabashe gutsindwa na Byiringiro Lag ku munota 82. Nanone reka tunyarukire kuri match yahuje ekipe ya APR ndetse na ekipe ya Espoir. Ni match yabaye kuwa 29 z'ukwa 12 2021 ku isaha 6:30 kuri stade regional i Nyamirambo. Habonetsemo igitego kimwe rukumbi cyabonetse ku munota 39 gitsinzwe na Ombolenga Fitina. Reka rero twese cyane duhita tunyarukira kuri match yahuje ekipe ya APR ndetse n'ekipe ya Kiyovu Sport. Yari match ibanza ya shampiyona yabaye kuwa 16 z'ukwa mbere 2022 ku isaha 9 kuri stade regional i Nyamirambo, aho ekipe ya APR yabashe kuba yanganya na ekipe ya Kiyovu Sport. Nanone katubitse ko muri iyi match ku munota 69 ekipe ya APR yabashe kuba yabona ikarita y'umutuku yabahawe umukinnyi yitwa Ruboneka Jean Bosco. Reka tunyarukiye kuri match yabaye kuwa 19 z'ukwa mbere ni mwaka wa 2022 ku isaha 9. Ni match rero yahuje ekipe ya APR ndetse n'ekipe ya Gorilla, aho ekipe ya APR yabashe kuba yatsinda igitego kimwe ku busa cyabonetse ku munota 31 gitsindwa na Byiringiro Lag kuri penalty. Kwihuse cyane rero ekipe ya APR yabashe kuba yanganya umukino na AS Kigali kuwa 22 z'ukwa mbere ku isaha 9 n'igicara kuri stade regional i Nyamirambo. Nanone reka twihute cyane tunyarukiye ku itariki ya 28 z'ukwa mbere ku isaha 9 ni minota 30. Ahangaha ekipe ya APR yabashe kuba yakina na ekipe ya Polisi, aho ekipe ya APR yatsinze ekipe ya Polisi ibitego bisaga 2-1 cya Polisi FC. Ahangaha igitego cya mbere cyatsinzwe Nansabimana Aimable rero yitsinze cyangwa se on goal ku munota 41. Ekipe ya APR yabashe kuba yakwishyura icyo gitego. Nanone ku munota 57 gitsinzwe Nansabimana Aimable. Nanone ku munota 63 ekipe ya APR yakonfirmye intsinzi, aho Bizimana rero Yannick yabashe kuba yayibonera igitego cyo kwishyura cy'uyu mukino. Nanone match komeza kugenda irangira y'ibitego bisaga 2 bya APR kuri kimwe cya Polisi FC. Ikamwibutse ko muri match yakurikiye ekipe ya Mukura Victory Club aribwo yatsinze ekipe ya APR. Ahangaha rero igitego cya Mukura Sports Club rero cyabashe kuba cyatsindwa no bita Nyarugabo ku munota 31 kika cyararangije umukino wose. Tunyarukiye ku itariki rero ya 4 z'ukwa kabiri ekipe ya Rutsiro yabashe kuba yatsindwa na APR ibitego bisaga 2 kuri kubusa.
ahangaha rero ibitego byatsinzwe na Mugisha Gilbert ku minota 45, ku minota 61 Bizimana Yannick abasha kuba yakonfirima iyi ntsinzi. Ahangaha rero reka tunyarukire cyane ku mukino wasuhuza ekipe ya APR FC ndetse na ekipe ya Gicumbi FC. Nanone nayo ni match yabashe kuba yaba ku munsi wa 13 z'ukwa 2022 ku isaha y'isa 9, aho ekipe ya Gicumbi FC rero yatsinzwe na APR FC. Igitego cya mbere cyabonetse ku munota wa 45 w'umukino, mu minota y'inyongerero ku munota wa 2 w'inyongera nibwo penalty yatewe na Byiringiro Lag yabashe kuba yajya mu rushundura, ekipe ya APR ibona igitego kimwe aricyo cyasoje half time. Nanone muri second half ku munota 73 nibwo Byiringiro Lag yatsinze ikindi gitego cya kabiri cyo gushimangira intsinzi APR FC yari imaze kuba yatsinda. Crack, and if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. Ahangaha rero ku itariki ya 16 z'ukwa 2 n'umwaka 2022 ku isaha y'isa 9 nibwo ekipe ya Musanze yatsinze ekipe ya APR FC igitego kimwe ku busa. Ahangaha rero half time byarangiye ari ubusa ku busa. Ku minota 73 rero bita Nshimiyimana abona karita y'umutuku ku ruhande rwa Musanze. Nanone ku ruhande rwa Musanze iza kubona igitego iminota 90 yari yarangiye ari ubusa ku busa. Ku minota 92 kuri minota wa 7 w'inyongera wo bita Nshimiyimana Amlani bikona yarahawe ikarita y'umutuku mbere yuko atsinda igitego, ariko niko babyanditse. Nshimiyimana Amlani aba yatsindira rero igitego cya Musanze. Musanze basha kuba yakura amanota 3 kuri ekipe ya APR FC. Nanone katunyarukire ku mukino wasuhuza ekipe ya APR FC ndetse na ekipe ya Etincelle. No mukino wabaye tariki ya 21 z'ukwa 2 umwaka 2022 tariki ku isaha ya saa 9. Ahangaha ni match yahuje APR FC ndetse na Etincelle FC, aho APR FC yakiriye match kuri Stade Regional Nyamirambo ku minota 38 byari bihagije ko igitego cya mbere kijyamo gishinzwe na Imana Ishimwe Jabel. Ku munota wa 45 Ale Kwitonda Baka yabashe kuba yakonfirima intsinzi ya ekipe ya APR FC, nuko birangira ari ibitego bisaga ibitego bibiri ku busa bwa ekipe ya Etincelle. Tariki ya 26 z'ukwa 2 2022 ku isaha y'isa 9 niho ekipe ya APR FC yabashe kuba yanganya na ekipe ya Rayon Sport ubusa ku busa mu mukino wari wagiye uzihuza. Na ekipe ya Rayon Sport yari yakiriye ekipe ya APR FC. Tunyaruka cyane, ekipe ya APR FC tariki ya 5 z'ukwa 3 yasibura na ekipe ya Kiyovu Sport ku isaha y'isa 9 azuzuye. Igitego cya mbere ni byatinze ko cyaboneka kuko ku minota 11 Mugisha Gilbert yabamaze kugiterekamo, ndetse Ishimwe abasha kuba yatsinda igitego cya kabiri ku minota 90. Birangira ari ibitego bisaga ibitego bibiri ku busa bwa Gasogi United. Reka twihuse cyane tujye tunyaje itariki 16 z'ukwa 3 aho ekipe ya APR FC rero yabashe kuba yatsinda yanganya mumbabarire na Mukura Victory Club igitego gisaga kimwe kuri kimwe. Anga igitego cya APR cyakitse ku minota 23 na Kwitonda Ale Baka kibasha kuba cyakwishurwa no bita Opoku ku minota 65 rero abasha kuba yakwishyura kino gitego. Twihuse cyane rero ku itariki ya 20 z'ukwa 3 ekipe ya APR FC yari yakubise igitego kimwe ekipe ya Rutsiro hari ku isaha y'isa 9. Byatsinzwe ku minota 24 naho umukinnyi witwa Mugunga Yves. Ekipe ya APR FC nanone yakomeje kuba yatsinda ekipe ya Bugesera ku itariki ya 17 z'ukwa 4 mwaka 2022 ku isaha y'isa 9, aho igitego cyabonetse rukumbi cyanditse ku munota w'inyongera wa 4 y'iminota isanzwe y'umukino 90. Cyatsinzwe na Mugisha uwo bita Mugisha Bonel. Ni Mugisha Bonel wabashe kuba yabona icyo gitego rero cya APR FC.
reka twihute cyane no tunyaruke kuri match ahuje ekipe ya APR na Marine, aho ngaho ekipe ya APR yabashe kuba yabona intsinzi y'igitego kimwe ku busa cyatsinzwe ku munota wa mbere na Itangishaka Blaise. Hari ku itariki ya 24 z'ukwa kane rero umwaka wa 2022 ku isaha saa 6 n'igice, ni match yabereye rero hari kuri stade regional i Nyamirambo. Reka nanone tunyarukire kuri match yahuje ekipe ya APR ndetse na Etoile de l'Est, wabanje ari ibitego bitatu bya APR kuri kimwe cya Etoile de l'Est. Ni match yabaye ku ya mbere z'ukwa gatanu mwaka 2022 ni ku isaha saa 9. Ahangaha rero ku munota wa 10 wonyine ekipe ya APR yari yabashe kuba yabona igitego cya mbere cyatsinzwe na Manishimwe Jabel. Ku munota rero wa 39 Buregeya Prince yari yatsinze cya kabiri ku munota 45, Mugisha Gilbert yatsinze igitego cya gatatu. Igice cya mbere cyanyeye ibitego bitatu ku busa. Nanone ekipe ya Etoile de l'Est yabashe kuba yakwishyura igitego kimwe gitsinzwe n'umukinnyi witwa Rurangirwa Prince ndakeka. Ku munota 65 rero yarabashe kuba yakwishyura igitego kimwe muri bitatu bari bamaze kuba bakubitwa. Reka nyarukire kuri match yahuje ekipe ya APR ndetse na Espoir. Ni match yabaye kuwa 7 z'ukwa gatanu mwaka 2022 ku isaha saa 9. Igitego cya mbere cyabashe kuba cyatsindwa na APR gitsinzwe na Juma ku isaha ku munota mbabarire wa 11. Nanone ku munota 34 Mbonye Umwami yabashe kuba yatsindira ekipe ya Espoir. Ibitego rero byatsinzwe nyuma abakinnyi babitsinze ni kugenda mbabona neza, ariko igitego kindi cya PFC cyabaye gitsindwa ku munota 51. Ikindi cya gatatu cyatsinzwe ku munota 80, ku munota wa 92 w'umukino ekipe Espoir yari imaze kwishyura igitego kimwe. Reka rero duhita tunyarukira kuri match ekipe ya Kiyovu Sport yahise itsindamo ekipe ya PFC hari ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu mwaka 2022 ku isaha saa 9. Ahangaha rero ekipe ya Kiyovu Sport yabashe kuba yatsinda ibitego bibiri kuri kimwe cya PFC. Ahangaha ni igitego cya mbere cyabonetse kuri penalty ku munota wa 15 gitsinzwe na Bigirimana. Nanone Emmanuel Okwi ku munota wa 29 arabashe kuba yatekamo igitego cy'intsinzi cya ekipe ya Kiyovu Sport. Nanone kamwibutse ko half time yarangiye ari bibiri bya Kiyovu Sport kuri ubusa bwa APR. Nanone ku munota 57 ekipe ya APR yabashe kuba yakwishyura igitego kimwe gitsinzwe na Ombolenga Fitina. Twihuse cyane kuri 23 z'ukwa gatanu 2022 ku isaha saa 6 n'igice ekipe ya APR yabashe kuba yatsindamo ekipe ya Gorilla ibitego bibiri kuri kimwe. Igitego cya mbere rero cyatsinzwe n'uwitwa Ombolenga Fitina ku munota 67. Ku munota wa 73 Kamara abasha kuba yakwishyura igitego kimwe. Ku munota 73 rero yishyuriye Gorilla FC. Ku munota wa 84 Umugunga Yves abashe kuba yarangiza impaka aho yari amaze kuba yanyabika igitego cya kabiri cy'intsinzi ekipe ya Gorilla FC. Twihuse cyane no ku mukino ubanziriza uwa nyuma cyangwa 29 wa shampiyona ekipe ya AS Douane yabashe kuba yatsinda ibitego bibiri ekipe ya PFC, aho igitego cya mbere cyabonetse ku munota 33 gitsinzwe na Niyonzima Haruna. Ku munota rero wa 86 nibwo Mugeni Fabrice Kakure yabashe kuba yakubitamo igitego cya kabiri cya ekipe ya AS Kigali, nuko AS Kigali irirarana amanota 3 y'uwo mukino. Twihuse cyane no ku mukino wa nyuma wabaye APR rero yakomeje kugenda itsinda, ari nawe yatwariye igikombe itsinda ibitego bibiri ku busa bwa ekipe ya Police FC. Ahangaha reka tukubwire ko ekipe ya Police FC
yabashije kuba yatsindwa uyu mukino ku bitego 2-0. Igitego cya mbere cyabonetse ku minota 51 Mugisha Gilbert agitsinda. Nanone Mugisha Gilbert abasha kuba yabona igitego cya kabiri ku minota 92 w'umukino mu minota bimva hari umunota w'inyongera wa kabiri. Aha rero niho shampiyona ya APR rero yarangiriye. APR izigamye. Aha rero APR ya shampiyona yabashe kuba yarangira. APR izigamye amanota izigamye amanota rero asaga 66 mu mikino 30. Nanone yatsinzemo imikino isaga 20, inganya imikino 6, itsindwamo imikino 4. Ekipe rero ikaba yaratsinze ibitego bisaga 42, itsindwa ibitego bisaga 18. Amahoro y'Imana rero akomeze kugenda abana nawe aho uri hose udukurikiye mu majyepfo, amajyaruguru, y'Iburasirazuba, iburengero bwaryo, umujyi wa Kigali. Komeza rero ubane n'Isumo TV ugenda umenya ibyimbitse abantu benshi batakubwira bakorera mu itangazamakuru. Twebwe tuzajya tuguha details za buri ikipe ku yindi. Waba ufana Gasogi, waba ufana APR, waba ufana Musanze, waba ufana Mukura, waba ufana Espoir, any team cyangwa se ekipe yose waba ufana, uzagenda ubona details z'uburyo match zagiye zigenda ndetse n'ibitego byagiye bitsindwa umukinnyi ku wundi. Amahoro y'Imana akomeze kugenda rero abana nawe ukurikira Isumo TV ndetse na Altul Sport TV ukomeze kugenda ugira amahoro y'Imana.